sha ha ka hol in chan man na Nifitin misla rai thoinak Bible chatiang kan thenga ding mi kan rel nak chan silai October ni hlai thum thong ni kul kum nga chachon ni khat ni I kan rel nga mi Bible rom angan pakhat a me pakhat in pasri Khri Jesu salle pathian ni athong tha chim ok a athim I a au mi lamkal tu kaima pol ni cha kan kuat na chu thong tha chu pathian ni hlan pi in a prophet na sin in arakan kam I chathiang chung I arak etial mi kha asi I chu afapa kan boipa Jesu Khri kong kha asi minung lai in ti a chun David Shinsor asi tharau lai in le athian nak kong in ti a chun thon nak ngan pi in chi nak en tho tar asi nak ni khan pathian fapa asi kha alang tar ama thong in pathian ni lamkal tu si nak kha akapeyak I mi phun kip chung mi kha zum nak le pathian nol ngai nak I phak tar ok a akafial chun halaka chun nan ni rom kho a I pathian ni Jesu Krista siding in an ko mi na zong nan itelve chu cha a pathian ni adot I ama mi siding a an ko mi na rom kho I mi nan di lak en cha kan kuat na pathian kan pa le boy pa Jesu Khri ni vel le dai nak chu in pe kau na se boy pa bia ase thong thabia rel nak loka angan hlai khat a me kul kwa in som thum pani khoro har to an nek mi ni Jesu kha an zual lul kauliau a khan atho na I tu chan mi hi mi thalo nan vasring shanda pathian na tlak nak asi ti ngal nak cha a khoro har kan mu sak tua an ti simhan se lo jona khoro har nak khada ti lo chu zaiman mel chut nak pek an selai lo prophet jona chu Nineveh khwami na cha a mel chut nak arak si ban tok khan mi fapa zong hi tu chan mi na cha a hen mel chut nak asevelai bechai ni a chun chim lai siang posang nu kha adir te lai I atu chan mi na hi sual aphot te na lai zaicha tia Solomon phim nak bia ngai du a khan ani chu lam hla pi in ara I asina in hika a hen Solomon nak en angan deuh mi a ko tong bechai ni a chun Nineveh khwami chu an dir lai I nan ni kha sual an in phot na lai zaicha tia an ni chu Jona bichim mi an thai te ka khan an zia za an ithleng asina in hika a hin Jona nak en angan deuh mi a ko tong tia ati boipa thong thabia ase Atu chu Catechism of the Catholic Church to me Catholic bupi pathian bechon na kangai nak chan asri lai Catholic bupi pathian bechon nak chang ni nak Jesu vailam ta en achi Jesu bechai nak Jerusalem khwa I biak nak lai nol ngai tu na lak a Nicodemus Pharisee le Arimathea khwami Joseph long selo in ama kha athli te in azum mi tampi an Johan angan hlai ni ame som li pani angan pasari ame som nga angan pakwa ame hlai ruk en hlai sari angan pasha ame hlai kwa in kulkhat angan hlai kwa ame som thum pariat in som thum pakwa ma hi khuru har ok aselo Pentecost thaizing a tlangboy atampi nhani zup nak kha an pomve a cheu zum tu na chu Pharisee mi an si tia St James ni St Paul kha achim Juda mi halak a azum mi thong zai zat liang luang da an si nga an ni chu nol bia atan ngai mi an si tia ati lamkal tu angan parok a me pasari angan hlai nga a me panga angan kul khat a me pakul Jerusalem khwa I biak nak lai ho tu na chu Jesu chung a zaitin da bia kan chai lai tia an lung an ikhat khau lo Johan angan pakwa a me hlai rok angan pasha a me hlai kwa Pharisee mi na ni azum mi na kha phwa ok a an tlar na Johan angan pakwa a me kul ni mikip ni ama kha an zum lai I chun rom mi ni an ra lai I kan mun thiang le kan ram kha an tho lai tia aphang mi na sin a
tlangboy ngan Kaifas ni prophet bia in ale nam rampumpi arok nak in mi phun cha i pakhat chi chu atha deuh ti kha nan ngal lo mo Johan angan hlai khat ame som li pariat in som nga Sanhedrin ni Jesu kha thi se tia bia an chai simhan se lo a haumat ni tha nak nol an ngai lo cha a rom mi na sin a an chan i nai ngan ji in sual an pu mathai angan kul rok ame som rok parok Johan angan hlai riat ame som thum pakhat Luka angan kul thum ame pani hlai kwa tlangboy ngan na zong ni Pilate kha Jesu chung a tha ok in biachai ok a nai ngan ji in an tlar ve Johan angan hlai kwa ame hlai ni hlai nga kul khat Jesu biachai nak kong a tuai nak tampi a umti chu thong thabia chung a khan a fiang ko ama tha nak a atel mi Judas Sanhedrin le Pilate na an sual nak chu pathian long ni anghal vailam a that u tia mizapi chu an au I Peter ni Pentecost ni a vailam a nan khen chi chang tia ati na siman se lo Jerusalem khwa I a ummi Juda mi velte chu sual pu di kho an selo Marka angan hlai nga ame hlai khat lamkal tu angan pani ame kul thum som thum parok angan pathum ame hlai thum in hlai li angan pali ame pasha angan panga ame som thum angan pasari ame som nga pani angan pasha ame som thum pakwa angan hlai thum ame kulsari in kulriat Thessalon kwat khat angan pani ame hlai li in hlai nga Jesu shim ni vailam chung in angai thiam chang na I Peter zong ni Jerusalem khwa I Juda mi na le shwai tu na ngal lo nak kha angai thiam ve chang na Luka angan kul thum ame som thum pali lamkal tu angan pathum ame hlai sari achi chu kan ma la kan fa le chung a tla kau se tia an aw ruang a chan dang le mun dang I a ummi Juda mi velte kha sual pu thiam an selai lo mathai angan kul sari ame kul nga lamkal tu angan panga ame kul riat angan hlai riat ame parok bu pi chon piak nak le mi thiang na te khan nak chung a mi sual mi na hi kham tu a in mi tem pha nak velte a chua tar tu le atua tu an si ti in kan mu Hebrew angan hlai ni ame pathum Jesu chu kan ma sual nak ruang a in cha a bu pi ni khrifa velte na kha Jesu achi nak kong a tawon ngan pi nan ngai tia fiang te in achim mathai angan kul nga ame som li panga lamkal tu angan pakwa ame pali in panga kham nak kong pathian khokhan nak a khri achi nak Jesu achi hi pathian khokhan nak a bethuk pakhat asi Jesu an chat nak chu pathian khokhan nak le ngal chung nak ningte in asi lamkal tu angan pani ame kul thum ma Bible bia ni ama achan tu na chu pathian ni arak tin chia mi chung a alam so mi an sekau ati du nak aselo lamkal tu angan pathum ame hlai thum hlan liau pi in pathian ni thil arak tin chia mi a hi kholipi chung a Herod le Pontius Pilate ni Gentile mi na le Israel mi na he achiang mi na sal Jesu chiti na thu mi kha ral in nakut le na khokhan nak ing chang se na ti mi kha tu ok a an ipum lamkal tu angan pali ame kul sari in kulriat sam angan pani ame pakhat in pani kham nak kong khua khan mi tlintar ok cha a pathian ni an mit chot nak en arami thil kha tu ok a nol apek mathai angan kul rok ame som nga pali Johan angan hlai riat ame som thum parok angan hlai kwa ame hlai khat lamkal tu angan pathum ame pasari in hlai riat pathian ni mi velte kham nak cha a miding pakhat asal achi lai ti kha arak chim chung chang Isaiah angan som nga pathum ame hlai khat Johan angan pariat ame som thum pali in som thum parok lamkal tu angan pathum ame hlai li Bible tel tak bang in khri chu kan sual nak cha a chi tia singpol ni ati Korin kwat khat angan hlai nga ame pathum lamkal tu angan pathum ame hlai li angan pasari ame som nga pani angan hlai thum ame kulkwa angan parok ame kul ni in kul thum Jesu achi nak ni prophet Isaiah bia kha atlintar Isaiah angan som nga pathum ame pasari pariat lamkal tu angan pariat ame som thum pani in som thum panga Jesu ni achi nak sul lam kha prophet bia in afian tarve mathai angan pakul ame kulriat
atho than nu a Bible sul lam kha Emmaus khwa a akalmi zultu pahnih le lamkal tu na sin a achum na Luka angan kulli a mekul nga in kulsari som li pali in som li pa nga mithiang Peter ni pathian khapnak kong a lamkal tu na zup nak kha hitin achim nan pu pa na sin in nan chawmi san tlai lo nun nak lam khan nan ni chu soi ok lo asi lo a thor nak angai lo mi tu fa ban tuk in khri thi song in tlat nan si ama chu volai sham thok hlan a khaw khi chiami asi siman se lo nan ma cha a chan adong nak a lang ter asi Peter ukhat angan pakhat ame hlai riat in pakul minung sual nak hi sual sham kha zul in thi nak en dan tat ok tlak kha asi rom angan panga ame hlai ni koren kot khat angan hlai nga ame som nga paruk sual nak ruang a afapa ngai sun kha sal pakhat mui in le asual mi minung mui in arak thla nak a pathian ni sual nak angal lo mi kha sual nak a asar chu ama chung a kan ni kha pathian din nak kan si nak nga cha a ase koren kwat ni angan panga ame kul khat Philippi angan pani ame pasari Rom angan pariat ame pathum Jisu ni kasual tia thathai nak zaimhan angai lo Johan angan pariat ame som li paruk siman se lo akan dot nak chung a pathian he kom in kan sual wak vai nak kha lak in vailam chung a kan ma min in arak aw kapathian zai cha da nakahlot marka angan hlai nga ame som thumpali sam angan kul ni ame pani Johan angan pariat ame kul kwa miswal kan ma he kom chek asi cha a pathian ni afapa ngai chun man kha azwa lo siman se lo kan ma vialte cha a apek chu kan ma kha afapa chi nak en pathian he kan irem nak nga cha a asim rom angan pariat ame som thum pani angan panga ame pasha kan sual nak cha a afapa kha pek nak en pathian ni arak kan tim piak mi kho khan nak chu dot nak asi kan ma that nak zaiman a hlan en akan khan piak chia mi asi hi chung a hin dot nak chu a kan ni pathian kha kan dot ti aselo siman se lo pathian ni kan ni kha akan dot i kan sual then nak cha a afapa kha arak thla Johan ukhat angal pali ame pasha hlai kwa misual kan sileu a khri chu kan cha a athi ti mi a hin pathian ni akan dot nak kha akan hu sak rom angan panga ame pariat tutlaw benabia adong nak a Jisu ni pathian dot nak ni a hauman angan tak mi alauti kha akan ruatar chu asi cha a hi ame mi lak a pakhat man kha irok se ti chu van chung I a mi nan pa du mi aselo mathai angan hlai riat ame hlai li ama chu mi tampi tlat nak cha a anun nak pek ok a ara mi tampi ati tek a tlan lo mi an ti nak aselo minong di lakle ama lila kha athlai dan du I ase mathai angan pakul ame kulriat rom angan panga ame hlai riat in hlai kwa lamkal tu na bang en bu pi ni khri chu cheu chum lo in mi vialte cha a athi tia a chon piak khri ni sifa tep nak a in piak lo mi pakhat te man an lo I an ballai lo korin kwat ni angan panga ame hlai nga Johan ukhat angan pani ame pani kum le chani mui na chungin cheu nak lam a thil hun vialte an liam di e non ning ai theng si ning ai theng thing kung na chu an na dir na thar an chua pa tra an pa va phun tling ni an tlan na I ria run an lam thadem tang a volei hi chu kan khual tlon nga chan ni an liam chin e nun thar kan nei kan ti
liêu kan nun nag lăng khâu lâu thinh cu na chu an na dir na thar an chua par tha an par wa phun ting ni an tlan na ria rung an rem thadem tang khui pha thabu tuan bia khurwa harna kong kasalai thabu somkwa pariat I will sing the wondrous story hlatial tu Francis H. Rowley thong khat zariat som nga kum li in thong khat zakwa som nga kum ni hlaphan tu Peter P. Bilhon thong khat zariat som ro kum nga in thong khat zakwa som thum kum rok boipa afek mi na dot nak chu hla in ka sak zongjal kaulai i zum ok tlak na si nak chu ka chim thluang thluan kaulai sam angan som riat pakwa ami pakhat hilha atial tu Francis H. Rowley chu Hilton New York a July ni kulninga thong khat zariat som nga kum li a achuak ahong upa i Baptist pastor ase Massachusetts Pennsylvania le Illinois strong kripa bu zau khending a rian atuan ahlatial na kong a ama ni achimmi chu kei chu First Baptist Church North Adams Massachusetts a thongkhat zariat som riat kumruk a hin pastor karaksi chuliau a biaknak lai kripa bu le aleng lai chol chak nak te te kong a buai bai nak an rak ngai pa langmang i chuni chun ka chinlong akadau ngai hilha ka tial nak a akabom tu Swiss la athiam mi minaute amin chu Peter Bilhon ni voikhat chu hiti hin bia akahal zia akaima phanding a hla hi na tial tia zan lai sang a khin akahal chu zan a chun hilha hi ahong chuak abesham a thok nak chu khorwa harnak tuan bia na sa khawmo ti asi asina in hilha chu ira san ke ni thongkhat zariat som riat kum sri kum a arak chua mi a abiafang hi kasalai tia thlen asi ati Peter P. Bilhon chu Mendota Illinois a thongkhat zariat som rokum nga kum a achuak siang in akai i kum riat asiliau a siang in kai i phuak lo na nu le pa bom na anti kum hlai nga asi a hin Chicago a achung le an i chuka a chun a thial Chicago a chun hoitam non te angai i nom nak le puai phun phai kal a achan adi ngai kumkul asi a hen Dr. Pentecost le musician min thang George Stebbins shruainak en along a thlang i khri chu a kham tu le aboi a achauhlan chu lung thlen nak a mu nu chun pathian ni arian tuan nak cha a lam tampi in aman biak in a atum mi organ aman mi hi a me te i bil kho zong asi angan deuh mi kan her kauti in alung chung in arwat ton chutik a ama pumpak ni organ design asui i thongkhat zariat som ret kum sari kum a sar ram a thok chu nu chun valai chung khozakip a organ chu man ahung si chang ama ni hin hla phung thong ni rong sang hi atial chu hla chu ama tial mi lak a atha bik tia cheu khat ni anti Peter Bilhon hi sweet peace dai nak thlum ti mi hlatial tu le phan tu asi chun the gift of God's love pathian dot nak lak song ti mi zong a phan phone athong thachim nak rian tuan nak ni ram ngan deu breathing le ramdang tiang achul di Peter B. Bilhon hi hlatial thiam nak pasang angai long silo in thlarau lai shim in mi a hruai khau tu pakhat asive zan khat chu Richburg, Wisconsin a revival an tu liau a abat deuh cha a in khan chunga avalut i adin asina in tlompal a organ chu alak than i in tang a avatum i in ka akeng in ka chu an huntik a phe a ka mi phu khat avamu na chu tik a Bilhon ni tuzan a hin khoi ka da khoro harpa te kha a ti in hlasak a thok chu zan bak a chun minung parok ni pathian dainak an mu ti ase khoro har tuan bia kasalai ti mi hla chu Rowley le Bilhon ni irradiation ki laksong cha a ampek shan ki chu alung amhui tuk hring shan i lunglom te in achauhlan
hilha chu thong khat zuriat som riat kum sari kum a anam I achua amin a gospel hymns and secret songs and solos ati arau hlan a alar chol I mikip ni an war ngai mi ha ase zaida nan ruwa fale zong ni bia si an phai chim le relo nun nak tel lo ka long thar chu kan thiam an ti thing kum na chu an na na thar an chua pa tha an pa wa pun ting ni an tlan na I ria run an rem thadim tang a mu pi zong ni ul thar an chua an chôn piak na thiang kharau ruai nak lo hin chun kanan ram thar kan phan lai lo thing kung na chu an na dil na thar an chua par cha an pa ria run an rem thadim tanga chan kan ngai mi ati chang cha a nan za te mang tha u